Aha, too much GH. Abusian for Muniaba, a PS Capan and so minimum Eddie Shiana. Breaking news are any day. Ababeto a year up no son and debesum asher for any eti4. Yeah, mammy and Dean Ede Sarah just a shining fina where a middle aged woman. And they were the and your mamma sem Cassia Pan, one Casana Yamupa, our Timmy at Shano, at Tenama, Aquadana D a year in Fishia, a new 5 years old. And a day where you chat a crown, Wakumu at your channel deny. Apopon ensano edi na ebusian ne nsemu a wode etu edwa no emu enchiremu enie wo chiremu anache se ehua wohia ama wonu nti no ebe wo hono a na aduane mpo aduane mpo wonya bindi na chese wode akọ empaso otimi chire ne yonkom na wode ada nti aduane pa de ya na chese ho ayeden ede amano na de nti a ema akwada a wedding fish enum ebe mu yese no ne boyfriend na ewo hono mu na chese boyfriend no so ema wonyinse na abrante no so aduane edija na chese woto na saram se enya ade se akwada no wo yeden wo begi so no na titi ni mo remam e di ahwa akoda na abedru sampempen so no na say ahokyira ba na wonya aduane ndi no wonya bi di ama akoda no na ebi mo hwe akoda no so ohun ne say akoda no ne so ni mfaso bia e de ema no so entumi manfaso bia emfa ma no ewo abrabo emu enti ene de betumi aya ene say kwa no obeku na ye den a woku akokọ woku na ntwina wo kokokoto na wo we a onim say eyenam enti ye den a enam bia yenam say ye nipa na mo say ya abo na mo eyenam the fact anu ama nto je ne ni mekwa kwa nkwa de eyenam into obetimi awe enu nti ema efa ne ba wedding fishia enum yi hwe nanim echese ekun no twitwa no de ne ye enkwan ya chese wono susu wodi ye ene wode ekokodan na nso se ne ye ka no ye den a wodi bone no na wobi susu etene ba bia wo hwe ne no ena nipa a wo chese wo hu se de na enwoma ekoso no wo koye ekokobo aposifo amane a ama enede yi ye nua ba yi chese aposifo ensa asoni mu a wo aposifo akache na abusuafo na ye free ho no mu a na ye bo ede ewra US based Ghanaian pastor Eugene Ede Sylvester Ofori and saying them the woman say nua be me wono ana asofo panyi wono ana air trending ni nyina ye kuma wokum na yire Barbara Ofori enam divorce ho nsensem ne ntokwa bi ekokọ so mre bi atwamu ne nkronipa a enu nti no wo hwe wo hu ne say abaya na ate ne ho ede na so won hwe ema ne emfa ne ho tototo enu nti chese wo yi no ede free atiasefo asasi so enu ama enede che den nsam na ekwa we yi bo na china we ya bana video we yi bana say yi ba ma na say kwa ne wedding pictures ene nkom share pictures bia na che say eba we chi krampo no mudi tu dwan enene yankasa ye papa ye diem Ghana ye diem Prophet Kofi Oduro wono so aba ede na no aba betunse no de na no tunse no mu anade na wo ka wo say Sylvester wo ye criminal na Nyankopon emfre no wo mfiri nyame baako say na wo den sem we atu dwa na wo chire mu say yes enke nyame afre na anka nya de so obetimi adi ewu no obi asori na odi nyame din etoto no ho so obi asori na wo ye prophet or ye man of God o ye say na wo di ewu ebi ye armed robbers ebi ye akonfo ebi adunsifo enso so ena mo se wo mo pese wo mo brand wo mo hunti no na wo mo atam nyanko nwoma no ede ahye wo mo ho no ma esi asori dan na o ma twa kra kwa akogum se wo mo ye nyame ema na nyame afre mo na wo hwe papa ne ye ni su a enya de se nyame afre no baako se nyame suru baako eni ni mu na ode se we tu na Ghana for se ada bi o ye papa wo kasa te se dia wunim ye nyame enwoma na se asofo bi no munim de wo mo ekom wo krampo na wo kasa na emre bi etwa abrabo ben ena na wo bo abrabo ben na wo timo Nyankopon nam so eje wa enu nti ene wo ka nyame asem enti se wo bi nso so afa abrabo nim na se bi ana se social tunipa na wantimi anhye no ho so na ene de watimi ayade a ense na emfata o Kristo ni anase wakwakọ ye sofo de na wo senka wo gina wo yonko sofo echenye se yesika bibi papa bi edefa no ho ede na emom anka at least obewa ba be hye nkran obewa be ka bibi se ye de ya nipa na honhom tumi bitimi manipulate yi na wo kasa se we de den e na wo susu se enkrofo endwen emfa wo ho we ne Ghana fo bi no madwen che omde yeto dwe na ebi no so se ada bi o
wo krampo eye prophet Kofi Odo o sori a wo hye pioto eda TV so say na wo di ye wo show ne won kro ma wo krampo obi nka nche wo say wo mfiri nyame enso so wo de wanya audacity no e ka che obi say wo bi emfiri nyame Ghana for dodo na ebu afu ewo eye ensem a prophet Kofi Odo aka ede afa eye pastor Sylvester Ofori ne nyama ho sem a wodi ye enu nti still woda so enya eye na so twa chesenkofo etwe no srem ene eye abasa abusuan for breaking news aha ene brebe ma ekwan ama yede ese maami a wono ekommunti wakuni ba a wadi mfinhia enum na wo hwe eye prophet Kofi Odo no so ne nsem a wode ato edwafa eye Sylvester Ofori kwa wakuni gire babro Ofori no waden ena wo susu betimi aka ede afafo wade nche bra e wo Tuma GH comment section obetimi so subscribe no wa follow ye we IG page Tuma GH _ midin ede clear sikapa dasene yebesane she. Their divorcing husbands have gone. Pioneer kenyame adwenchira mo. Tie we enkwasi awade awade fo enkwasi awade ne mo ware. Bia dianim mani abre. Yani abre ema media grow ha. And we have missed the will of God because of beauty. A tour. We have missed off. Tonight, everybody you know, I thought that the man of God is an example. The Bible said Apostle Paul was speaking the other day, and whilst he was speaking, he said that be thou an example to the believers. You will be an example to the believers. I have taken my time because I cannot fathom that a prophet, a man of God, can hate his wife too much to the point that he is going to shoot his wife once, twice, thrice, 4 times, 6 times, 7 times, 8 times. Therefore, some masheda pa akoye a background check of who prophet Sylvester Ofori is. And seriously, I do not want to open my mouth foolishly or capriciously to speak things that does not exist, or speak things hypocritically which I do not understand or do not have much information of. Tienio! Sa prophet Ofori awari a different baby wagana how Isaac Jumpo, but you from the great temple and bring one man come on here too much too much more too much Namenso may I'm more fire. Too much GH. We are boy shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.